Whakalawhalahi atu, hani he totolo do walatala tutupu, ke lata e moe a whiawhi nei. Whakamua, kua whakakise ai he ikipule he whaahi malolosino ko lilifu ko Billy Tālangi, e tau manatu whamawhana ki he motu, hā koe ngā ngāo pikisia koe COVID hongflu mahiwa, coronavirus, hanei hāna whamatalanga. Whakakise atu ki he motu, ke ua ne ke tupe whakahanoa, ke lata mo tau momoi ha tau tolu. Mai longa la he whai malolosino, kua whitani e ngā hua whakanataha mo whauro whawhai ngā hua he ha tau tolu motu. Ke whakatutara koe hingoa e tau puipuiang, kua lata mo e ha tau tolu motu. Si heia kua moe fuki tau tarakawanga ha koe lango mataianga mai e New Zealand, si bia mo e WHO. Mai longa lahi ki he motu he mga nei, e ngā ngau ia. Whakamua na whakailoa ai ki he reo taongo, mai whakailoa ai, e tau whakailoanga whakamua. Whakailoanga ke ua. Ke motu ne tupo e ngā ngau nei ko saina. Si kua whitani e tau whakailoanga ko whakamori he whono kapeneta, ke whakailoa ke tauwhi e tau tangata mai saina. Si hoko ke mga whakamui kua tauwhi alo tōru whoki he te whauru motu. Iran, Italia, Korea. Marikisi hangi ni whakanga muitua ke he tarakawanga ha New Zealand. Ki mga nei, kua mamanaki whoki ke whai motu ke lalawhi haki ki lunga. Ka kano ke tauwhi, nā kai tamai e ngā ngauia, pui hoko mai ngā ngauia ke motu hatu tūru. Tokolanga ne kua tupe, whakahanoa. Aia kua kisi e tau tūru ke whauro motu, kua tupe whakahanoa, a rau tōru ke tau koroa. Tunga i e tau pepa wharewao, kua kisi e tau tōru ki ei, e hangahanga kerea, ka eke kua tupe whakahanoa. Koe merea ni kua kisi atu ki a tau tōru, tau tangata he motu. Aia e mga honei tau whakakoang, kua whakakoa ai, ke lata ia mai pui anga ni e tau tōru. Nā kai ke topehe nā kai hoko mai ngā ngauia ke motu ha tau tōru. Koe ngau furu. Kai pui whakamua, whakako whakamua tau tōru ke pui. Ni e tau tōru, moe anga ki ai ke tau mahani whakamea. Whakamea horo tau lima. Whakamea ke tau kaina. Whakamea ke tau tarakawanga kai ke ko uatu ke wherewea mai whauro tangata hako pē mai. Koe ngā ngau nā kai whano mamao mai he tātangata ke tātangata. Whane purangi. Kai whano ke he tau sihi, koe tau anu, koe tau whangamana bihia. Si hei e tau whakakoanga, kua tau si ai he whai malolo sino. Kai mamoko he anono ki ai, ko rau tōru ne watu koe tau momotua. Ko whea am tōru e tau whata. Ke iloa e tau tarakawanga, kai aua no nofo ni ke o ke tau Facebook, si tohi e tau mena nā kai iloa tonu. Kai heia e tonu, kua watu e tau tangatanga hua e whahe malolo sino. Mo e whakakisi ai, e tau puhala ke pui, mo e no nofo mea tau tōru. Kai ke kua hoko mai ngā ngau ia, ke motu ha tau tōru, ko iloa tau tōru e whauru he tau mana ke tau si. Mga honei, nā kai whai puianga ke he hātau tōru tau tangata i New Zealand. Ka koe a honei, mo e mamanaki ke tātu ke kapeneta, e puianga ke lanta mo Australia, mo e tuku hake whoki, e hingoa Australia, ke tau puianga i hātau tōru. Hā koe tuanga i a koe ono, ke riveki hātau tōru a motu. Mitaki whoke motu hātau tōru, hā kua putose pungutu hara. Mai New Zealand he wakalele. Koe tahane wakalele. Ke whakatatai atu ke whauro motu he atu Pasifika. Si heia ke mga honei, kua longono whoke mtore takitaki ha New Zealand, ne pehe tō riveki whakalahi alau tōru, ke he tuanga, ke tau tangata, kau mai he wakalele kiniwe. Hai ai, ke siwi e lau tōru he mare wakalele,
tō whakatoka rau tōru ki o mai. Si koe mana ia ma motu, aua ne ke tupe whakahanoa, ngā hua karahi e whahi malolo sino, ke he tau ahosi, ne moa mai tau langamatai, ke he tau whakailoanga mai New Zealand. Kia Ministry of Health, hai New Zealand, si pihia foki mo e WHO. Nā kai pehe koe whakasianga ke whakakisi atu e tau whakahoroanga ke he tau mga hoa moare. Ka ko whakakisi atu ke mga nei. Ha ko kisia kua tokolonga po ko whaita ngata kua whakatupe ai ke he tau mamoi. Koe tuanga ke he ngangau. Furu nei. Ko whita atua i nei loa. Koe lau ia a rau tōru. Le ono furu tau ki lunga. Kai mua atu ke lau tōru e tau mamotua. Ne whainga ngau ne ko nofu tuai ke sino. Koe mene e ne ko whakisi atuai. Kia tau tōru ke ua no nofo. Tupe. Kai heia fōki e tuanga he whakatufon. Ne kumi ke tau puhara ke rewe ki aki. Hei loa iau tō pehe mai am tōru. Ai tupe he ha. Ka koe ngangau. Ko me ngau nei, hai e tau puhara kua ngahua ki ai e whahi marolo sino, mo e whauro whawhahi ngahua fuki. Ke late ia mo e motu hato tō. Koe mana ia kua manghau atu pihia. Ke late ia mo e ngangau nei kua hoko ai ke motu hato tō. Liongi ki muhe tua. Ke munui na hato uru motu. Koe motu liongi. Aua na ke na nofo horopi. Kai kumi atu, liongi ke atua. Ke mai ke ia, ke lango matai mai, ke tau roto mana atu. Ha tau tōru, mua atu ke tau roto, tupe. Ke tuanga anga mai mahani. Koe ha tau tōru, tau matangai nanga i New Zealand. Nā kai pā rau tōru ke mai. Ka kua lata i am tōru ke whakailoa atu ke. Kai ka kua whai whekau am tōru. A rau tōru ke he motu nei, tau ua taha, tau mauhoana, tau hiwiuru. Mai ke nakai ke whakatoro maki atu. Kua whakatolo maki tuai e whakawhilianga lahi a niwene kua manaki ke whakahoko he whahi tapuka hau. Kua whakamoli mai he tohikupu lahi he whahi whakawhili ko Darren Tohowaka ke he māmehea nei. Pe he tohikupu lahi he whahi whakawhili ko e tau whiwhilianga nei ko tau se ai ha koe tau puipuianga ke he ngangau pikisia ko e COVID hongfulu mahewa ne kua awhia e longa e tau motu he lalolangi he māho nei. Mo lau ia e tau motu ko New Zealand mo Australia. Hanei e whakamatalaanga fōki he ikipule he whahi ngahua whakawhili ko lilifu ko Pili Tālangi. E tunga ia ke he whahi whakawhili kua tauwhitu ai nā kai whakahoko e whakawhilianga rai. Ke motu ha tau tōru he whahi tapuka hau. Ha koe tuanga ia ke ngangau. Nā kai ni ko tau tōru, kakato tangata ha tau tōru ko mai i New Zealand mo Australia. Si pia foki mo tau iki whakawhiri. Ha kua poki e tau, ke tau i whakawhiri i New Zealand. Ke aua whakahanoa ke watu ke tau motu. Ne ke uta e tau ngangau nei. Nā kai loa ia koe a whega liwa i ke whakahoko e whakawhilianga lahi nei mo i ki whakawhiri mai i New Zealand. Ka e tō mātutaki ni e whahinga ho whakawhiri ke ono mo e whakatūtala ke tau mga hui mua koe a whega liwa i ke whakahoko e whakawhilianga lahi nei. Ko liu ni whakailoa atu e tau hatakianga he whakatawhono niwe ke lata mo e tau tangata o whenonga he tau mga ahu nei. Ko e hatakianga ni maua ai he aho hongo fulu he mahina hamasi he whahitapu e kua moli. Ko lau tōlu e tau tangata mai he tau motu ko Saina, Hong Kong, Taiwan, Macau, Iran, Italy, Japan, Singapore, South Korea, Indonesia mo Thailand. Nā kai mai ke umai ki niwe atu maua ai e taha whakataanga mai he whakatawhono. Ko e whiwhilianga ni he whakatawhono e tau kakano kua manako e tangata ke whenonga mai ki niwe mai he tau motu nei. Ka nā kai maua e whakataanga mai he whakatawhono nā kai maeke ke hoko mai ki niwe. Nā kai pā a lau tōlu mai he tau motu ko New Zealand mo Australia he tau mga aho nei. Kua whakamanatu ki he tau tangata no nofu motu, ke lali ke aua watu ki he tau motu kua whakailoa whakamua, ka eke kua whakahoko ni hawa whenonga, ka liu mai a koe ki he motu, kua lata ke nofu ki he hawa kaina ki he hongfulu mawhai tau aho, we nā kai maeke ke whinatu a koe ki he tau toloanga tangata.
Koe tau hata ki anga nei, ki lalo hifo he malolo he matawhakatuwhono tohi, Niue Immigration, uawhi me hongfuluma taha, wala hiva, pui taha, di. Mai ke whai hiki anga ke tau hata ki anga nei, he tau mga hui mua. Toko hewa e tangata kua i loa ai kua kona he kai ai he ika ni hinga koe whakamea he whahita pui kua mole. Toko lima i ala tolu ia kua toka ai ke whalinga ngao ke mga nei mo e lahi ngai ni e kona ki he tau sino halau tolu. Tala hau e ke kafo ko Jason tau tasi, ko lau tolu toko lima hane le veki kia i tau nosi mo e tau e ke kafo whalinga ngao he mga nei. Pehea ia i loa ai koe kai osi alau tolu he taha e ika nei, koe kona he ika mai ki ke moua he tau tangata kua kai e ika tunga e whangamea, ne kua hahai ai e tau kona ni whakahingoa whakapiritania koe ciguatera toxins. Hanei foki e taha whakamatalanga mai ia he ofisanga hua he whahefusi ika, hangau ia ke he tau whangakona pehe nei ke he tau ika. Tunga nei ia ke he tau longa ka mariki tua, nakai fō e whakalanga nei, poke tau le kua nei hangau ia ke tau tangata ne kua kona ke kai he whaurua ika ka tau la motu, ko laulahi ni tau eka nei ko e tau whangamea. Si laulahi foki ni ke moa ke he loto alufi ke he taumtahoi ne ua. Nā kaila whaitalawanga ia ke tau maanga kua kehe, e laulahi e hoko te kona he tau ika ki ai. So ke ika ia ko whtai ki sia ke tau ko maare, ko e whangamea, ka eke ko moa eka nei, ko e matoru ne tau pua ki atu ke ua kai e tau eka nei. Wharu mga aho, kai e whurutangata mo e ai kona, si liu ni kai foki, ai la kona ia, tunga pe ui e kau homo, ringa kua more te kona. Si hoko le maa whakamui ka lahi pere kua, tunga maho nei, lahi numa tangata ni kua putoia ke he kona ika nei kua whangamea. Kai whamaroloa na matura whainga hua ke poke atu pehe ke tangata, ua kai ika whangamea ka eke kua maua kai ke loto alufi, ka wlatahia, hakua talaua te to eka nei ke kona. Hai e whukingi tau ka more tuki tua, toko longa tu turisi ne whawifo mai ke ha matura whainga hua, mai uhu, ko e awhi tau mena kua lata ke ola tōru ke hiika, po ke whanawhanaika ki ai, mai awhi e whuke tau eka ne kua kona, po ke nakai mai ke kai. Si pihia tau whakiseanga no ko whai whakiseri ka lau tōru, ko eka whangamea, whakamamau mai me tu eka ia, ka eki ni ko moe kai si whakatoka, ai o te ke loto kaina ke kai. Koe mōli e mawhisi he totolo he ngangao COVID hongfuluma hewa ke tau motu he lalolangi he mga honei. Ka pihe taha i ke kafu mai he motu nā ko New Zealandi, koe mena ne mua atu e mahuinga kua whai whakatokaanga ngahua e whahe malolo seno he motu ke tali atu ke tau ngangao pikisia pehe nei. Koe whahe tau puka maale ne he hoko mai tuka ua e tau e ke kafu mai he whahe malolo seno he New Zealandi, ke langa mata e whahe malolo seno he motu ke he tau whakatokaanga pui, ke lata mo ngangao pikisia nei koe COVID hongfuluma hewa, whakatutala ai mo e ke kafu ko lau pepa wā, tala hau mai ia, koe pese ni he whai tau seanga ki he malewa galele i Okalana, tō mai e tō pāsese ki Niue, ka koe mena mahuinga ngai ni ke mautali e whahe malolo seno ha Niue ke te whalua tau seanga ke pui e motu mai he ngangau nei. Pehe e ke kafu ko wā, koe nākai ni taha e tau seanga kua lata ki ai, ka ke mua atu ni ka whakangahua osi e tau puianga ke to toku atu ki he ngangau nei. Pehea ia, ka eke ke hoko mai e ngangau nei ki he motu, koe mena mahuinga kua mautali mo e kua iloa he whahe malolo seno, ke whakangahua e tau whakatokaanga kua whita he whakakololo tōru ki ai. Haka mena nākai mai ke tauwhi po ke kisia maali e tau tangata ko hai kua maua he ngangau nei a to sivia e lau tōru. Pehea ia, whakatai koe walungu 40% he tau tangata ka maua he ngangau nei, mai ki alo tōru ke malolo mai he ngangau. Siko mina ia, kua lata ke iloa he tau tangata, koe ngangau nei mai ke malolo mai e tau tangata ka lauia ai. Si pihia e tau walatala tutupu ke lata e moe a whiawhingu fua nei, kia mawhale a whiawhi, munu i ne po, nano whao.